Dobila sam jedno pitanje kako možemo izbjeći osjećanje usamljenosti. Mi osjećamo usamljenost kad nismo emocionalno povezani sa ljudima oko sebe. Možda zato što mislimo da oni nisu vredni ili da mi nismo dovoljno vredni. Ali možda najveća usamljenost nastaje kada ne možemo da se konektujemo sa samim sobom. I onda okrećemo se poslu, raznim aktivnostima, površnim odnosima, seksualnim odnosima ili čak i alkoholu i drugim supstancama. Sve da bismo izbjegli biti sami sa sobom. Da ne bismo možda slučajno pomislili nešto što bi eventualno izazivalo određeno osjećanje, a mi nismo naučili da se nosimo sa određenim osjećanjima, pa čak i sa određenim mislima. Zato pre nego što izađete u svet, pokušajte da razvijete odnos sa samim sobom. Da naučite da postavite sebi pitanje, ok, šta mi je potrebno u ovom trenutku i kako to mogu sebi da dam. Da proverite kako se osjećate u toku dana. Da pitate sebe, ok, da li želim ja ovo da uradim? Da ne ignorišete vaše potrebe i želje, da ne napuštate sebe. Mislim da je najveća usamljenost jeste kada ne možemo da računamo ni na sebe. Zato je važno da imamo taj odnos. Da umemo da budemo sa samim sobom. Da dišemo, da osjećamo te emocije, da validiramo sopstvene emocije. Niko to neće učiniti umjesto nas. Jer kada na kraju dana znamo da smo tu za sebe, mi također znamo da nikad nismo sami.